Li bajarê Uppsala Swêdê sê keçên Kurd ku xwişkin rêxistineke xêrxwaziyê saz kirine ji bo alîkariya penaberên Kurdistanê û projeyek dane berçavê xwe ji bo misogerkirina ava pak û germ ji awareyan re. Sê xwişk ji malbatekê bi hev re bi beşdarî vê projeyê bûn. Hezra projeyê ji ku hat hêlin? براستی گلکی تختور و گلکی ولنتر جی پنابرا بون و گاوا گوهاتن ورا بحثا مگو چی پیوستی پنابرا هنا و براستی جی گوتن آوا پاقج وک بیچا بیجم پر زحمتك ببین حتی کو قازان جی هبن پاراسیت باکتری گلک تیجنه دورده دیلی گزاروک ناویوان هره زواد بن و درمان جنینه براستی مدیا سویدی گرینگک پر خورد دامه و ام بون میوانه قنال چاره گمارون نیوز مرم الوی جی ما بحث کر ما بحث روشا پنابرا کر بحث روشا مکردا مکر و حتی وزیر کار دروا مارگوت والستروم جی میوان بو و او یاجی پشکرتی دامه و پشتی گو ما انترویو خلاص کر هات محمبز کر و گو از و پیروزد کم کون سی خشک و وی پروژه آنیا سرم لیخو پرگرانه زحمت بو يعني في بروجي مروتي ذا بخبتي وبقيني حياة دوي مثلا جو زحمت بو حبكي جويكي أورجانيزا بكن و بشكل سويجي دوي مروف جورا قانونا بمشن ل تشتي حسني أبو جو أف تشتكي بر مهم بوج مرا و بشكل موتيفاخون دامم دنابا محكي دا ما أف بروجي تشكريا أورجانيزا خو ما تشكريا و أرتيستا همو كارما قالك هساني مشيايا جبرقو أم نواصرتي كوتش بريما شنغال كوباني كردستان قش كرياقو أم موتيفاخون دايما وأم يعني حلو تقد انها بيشتيكو افكون سرا خلاص بو بدايبو هنا شبكن بروجي ما هنا ام تخازن وانا كيجي بردوام وكم تخازن تشتكي هي ماسترجي وتشتكي هي باشترج بو کوچرن مای شنگالو کوبانه به هفکاری لگل کمپانیا سویدی سولواتن خودین پروژه دخوازن پاریان برهف بکن و بوان پاریان گالونین پاکشگرن و گرمگرن آوه بکرن و بنرن بو کامپین پنابران. De kurdiska systrarna har engagerat sig i Kobane och Shingal flyktingarnas situation. چند چالکوان کچ خستنه سری خو آلیکاریا کوبانی و شنگاله بکن پیدویا آوریان به آوا پاک هیا اف گالونین تایبت تنه مروف تجا آف دکه و لبر روژه دادینه پشتی ماوه که جرا کسکا گالون پید که و او جی دیار دکه که اف آف ایدی پاکه و دیو خوارن گالون آسان تیب کار آنین و مروف دکاره بخوره راکه و ببه هر دره قد پیوستی به کاربی و باتریج نینه تنه پیوستی به تیریج روژه هیا گالون جبو پاک کرن و جبو گرم کرن آویجی بکارده هون دزانن که 7% جه نخوشیین لولاتین فقیر جه آوا پیس پیدا دبن و لو ماجی ام ل20 ولاتین فقیر کار دکن به آمانجا برهف کرن آلیکاری جبو پروژه آوا پاک ده مسترین هولین موزیک ده لباجار اپسالا شوک پیگ آنین بو وی شوه دزگهین سویدی کردستانی و ناونتوی هاتوونه و خوندن. ناونده اولوف پالمه رخستنا نتوین یکبوی لسویده خاچا سور، یونیسیف، UNHCR، نونرتیا حکومت هریما کردستانی لسکندیناویا و راگهاندنا سویدی و کردستانی. نونر کمپانیا سولواتن کرتفیلمک پیشاندا جبو داناسینا گالون پاکرن آوه. 1.6 million people die every year in developing countries from respiratory diseases related to indoor cooking. Solvatten provides safe water for people who need it while preventing environmental degradation through a simple system that combines UV disinfection, pasteurization and filtration. Open the 4 caps and fill the water through the openings with the black caps. Press the yellow button. A red face appears.
Find a sunny place sheltered from the wind. Place the open sulwatan facing the sun. After 3 to 5 hours, the face turns green and the water is safe. For personal hygiene, wash your hands in warm water and beware of the hot water. Place sulwatan in the shade to cool. Pour using the white openings. The water is ready to drink. En stor applåd mina vänner, mina kamrater, till Regina Lund! هنرمندا سويدي يا ناسكري ريجينا لوند بريكو بسترة وها أخفت. Hej kära vänner. Det fantastiska med jordklotet, det är ju att det är runt. تشتي هري باش دي جيهاني دا أوا كو دنيا گروفره بكوشة بكيلك و بآلية لو ماجي بيويس ناكا أم آلية كي هلب جيرن إيشف از لورم كو بيجم آشتيا جيهاني جدل مروفان دست بيدكه و بزكي برچي و تي مروف نكاره بآشتيه بفكره تشتي كو دل من پرچه دكر أو بو گاوا كو من و بهزاران كس دريا فيسبوك را دشوپاند جنك كرد زاروك ويد همبيزا ويدا بو و لسري چيان زاروك دگوت داي استيمه او زاروك هيدي جتينا را دمر مجي دريا فيسبوك را دديد و منددگاري تشتكي جيرا بكن دوي شويدا اما بهيلن كو آف بگهجه كسن كو بيدوي بآوه هيا Run around and play. I wish that I could be a little girl again, and the colors would come back to me. Yes, all the colors would come back to me. Little Miss Colorful again, Little Miss Colorful again, Little Miss Colorful again. دنگودانا آوازن محمد شیخ و جبو آفدانا گله دهوله ده رادوشیا گله کسکو سورو زره نیشانا لیله سره گله کسکو سورو زره نیشانا لیله سره ادیرن سپیو گوهره شیرینو پیمانا ادير السبي وجوهره شيرين وفيماني سترامبيجن كرد بستايلا روك رنگكي تايبت ددانه آهنگه دو پزیشکین جوان لیلا ج باشور و سورگل ج باکور کردستان کو ج سوید چوبونه کامپین پنابران و آلیکاری دکرن. به زمان سویدی بحثا روشا تندرستی و پیدوین آواریان دکرن، رین آلیکاری و گرینگیا پیدا کرنا مرجن جیان یم بنگهی بوان. لیلا و سورگل ددان زانین کو پیدا کرنا آوا پاک بو آواریان گاوک بنگهیه.
ev xanim xwediya cihekî ciwankirina jinan û xizmetkirina çermê mirovan e. Bi hesta xwe ya mirovahî nedikarî bêpar be ji alîkariya penaberan. Filmen Isis offer som nyligen gick på TV4. Han ska berätta lite närmare om just filmen och det som han såg och hans upplevelse. Jag vill att ni ger en stor applåd till Hogir Hiruri. En applåd! Derhêner Hogir Hiruri belgefilmek li ser awareyên Şengalê çêkiribû û di kanala çarana Swêdê de hatibû nîşandan. Hogir bahsa serpêhatiyên xwe dikir di dema ku belgefîlma xwe amade dikir. Adam Tênsta ku xwe dide nasîn weke dengê feqîr û belengazan digot ji bo Şengal û Kobanî mirov çi bike her kêm e. But tell me the logic behind it. Why you think this became us? Fighting every day over nothing. In the long run, like it's something. But it's a grain of sand on the beach. A drop of water in the ocean. That's you and me, ain't it, girl? That's you and me, ain't it, girl? You know we wouldn't be shit up, but then put up with you complaining, girl. Grupa bi navê li dinê ji Danmark hatibû ku piştgiriya awareyên Kurd bike. Still my name stays, still my name. I got to proclaim my very obvious claim. Irresistible ways, my conspicuous game. I try to maintain this given natural fame. But damn, what's been happening when I've been rapping? It made me start laughing and tell me, is it happening? Maybe start flashing, ain't about the fashion. Maybe start blazing, ain't about the cash. And with you, head up past the kiss from you. Could be my last, but like sending glass, this moment will pass. I treasure every second that we gon' have. And maybe hold hands, and maybe we have plans. And maybe we'll take this airplane to France. Is you and me together as long as we can. Do whatever, yeah, and let this begin. كل زمان